ban skemlang walang ba syong basa po stong jakrem haka dong kentoj laj moba adon ke jingmu ban yale kum UMLA haka nek election mentau snam arjat kulai te napo kamo kurwat konstituensi bat ngapadon ke jingmu nak keno kaseng rai mentang dong independen bat kane kalong karai ke jonga simet ban penpau haki sosial media kene kenapa ki perlu jonga mar ngabun ki perlu ki bai kendo ayat ki kam bai trekam trejam ki kwai nga ban ngan yami pertaino hakane ka election arajar kulai MA ka bang wan te nakwa hi ban ngan penpau ya kata ba ketkum ke jing ket kilok ki jor ki jonga ki ong ba ya ngin yami pertai hakane ka election arajar kulai kum kandidat banele nakane ka election hakane ka konstitusi jongi mokrwat tolong bangan le bahi ya kibriu lada kan pangala ngam kular keno kam bangan le bah nomor yo se marbanta ki pagba ki kamstat bani kinong ki kandidat kinong le lakwa sim karai bangan puni thu de bangan ya le kanang kumno kibriu kin syania yanga nomor kibun kilawan kelinga ki puninga ki yung le kumno pinalen pinale nomor lada kumno ro la dong kibut kendiat ki polong jonga ki ban kersian nga yakta ka jing job jingrem ngam tip ya kata rai tang na ajmud bangan yale bat kani jing kwa jonga social media bankin ba jing kwa jonga social media bangan pen itu ila de syaki bru jangka mo kebat konstitusi jongi ba ngalong kandidat nakan ngandong kandidat bangan yale punya kun hakane ka election arjar kulai